6 PM যত্নनो dibor kaham tini norokni bagui haini hai bill kaham tuifeka KC5 Supercell second hand mobile obo hai category A grade B grade C grade D grade B plus C plus B minus B minus abo hai A grade hingkai tam mobile norokno nugui mano A grade hingke pura pure pro kaham kuno swnamna nangya norok o jaga numankha na যদি কেউ অর্ডার নাও তুমি তো গাং ডেসক্রিপশন ani মোবাইল নাম্বার যাক নরক ফুনরি মানো ইকো পুরা অল কন্ডিশন মো আইফোন 13 যতন কাহাম শুধু নংর চার্জার সিমি মানগলাক নংর মুনুবি মানখানা চার্জার নট अवेलेबल ক অবন দাম বুসুক গাঙ্গা কানাইদি 35,800 যদি নরক অর্ডার না হাঙ্গা কে তাম খাই সাইদমান নরক অবা হাইকে o jaga share button thangni nongni play store thangya kanai ani whatsapp ba haike share khlai roharita hingke ang naia kanai order na hingke ang get tlangnai hingke nai rom dia jaga o ang o device no order nai hingke add card khainai khlai kangka buy now thanai bo bai ko order nai nai dia ang burke order o jaga thanai thangka hingka kai ang o jaga thanai thangka hingka kai obo cash on delivery india prepaid nengano ang kaisa link rohonai nengano payment khaimarnai hingke o jaga o bo haike payment khainai hingke oro UPI thanai thangka hingke jotai busung nangnai 35,869 টাকা tei ani order charge nangrok jotoi abo hai 400 rok nangnai o jaga mobile paithankhe nini daam wngoi thangano obo hai yango 35,869 টাকা bai ayango 400 টাকা hingka kai nini busuk klai hisab khaisidi obo hai 42,000 nokadi 36,269 টাকা rok kalai ano graba hai kana order ready rena hangka ni yang tiri mano obo kai A plus ni B plus ko A grade ni B plus hingka obo hai ikamo iPhone 14 plus norok naine di hingke bini QC report rok no phunukano obo hai no kaham naharui mano obo hai ta hingke oro opor bo tongo 5,570 টাকা baksa kom budget bai naino paina muchungui tongo hingka norok pai mano norok no nugui mankana grade B plus 5,570 টাকা hingke oboni condition bo hai nongno mobile phunugui rwano hingke o jaga thanginai tolao iko nong nugui mankana box mangalak charger mangalak kisa mobile kisa scratch swngjak abo hai photo janai thanga hingka kai chwng tam khaine bulk mobile thanai bulk mobile thanga hingka kai naine di kwbangma offer oi tongo o jaga o romdi o jaga o iPhone 10r o jaga tongo phiamo out of stock wngoi thangka koroksa takuk tini ano comment khaimani iPhone 8 busuk nano hini singmani iPhone 8 plus busuk hini singo 256GB hingke iko takuk nong video naitokha hingka naidi 8,770 টাকা hingke যদি omono view thangka hingke bini mane film ko image bo hai nongno phunukano bini photo norok naitongna jaga bo hai nugui mankha norok ikoma hai naharui mano hingke QC report bo nongno phunugui rwano view complete report thangya kanai kisa spot ni kuno nugya o jaga kisa tinta spot tongnai hini phiabo spot kwrui naharui mano ang no zoom khaino phunukano iOS 16.7.12 o choli tongo obo nog nugui mankhana nahana hingkai ko ang o buy khainai hingke o haike mane kato thanai kato thaka hingka kai nong tabuk romdi o mobile no hangka ang swkangni mobile ang delete khainai iko obo haike thangnai do nong jodi o mobile no hana thangka busuk thangna ang ani super coin dinai super coin 263 টাকা nong abo ano marhonai hingke abo haike 8,586 টাকা abo haike checkout khlaimani logi no iko COD jotoi 171 টাকা nango bujigada COD charge hingkai nini mobile ni daam busuk klai thangno hingka naine di oro 8,780 টাকা hingke nong cash on delivery ni nogo jefuru mobile phaio afuru nong busuk rang rena kalaino hingka kai nong 8,688 টাকা nong rang rena kalainai hingke abo hai hingke nongkha ano busuk rohona nangnai 200
63 प्लास आंगो GST सह रमाया कने 300 टाका रह कांकेना नों कमप्लिट अर्डार खालामनाय आबाहायता ओमफ्राय आमनो नरक जदि अर्डार नामु चंगै तंगा अंक 8 प्लास दाबो एननि बुखाबो थानो नायदि जों नायानो 1 प्लास 1 प्लास from the जागा आनि मबाइल टाच नै दङ 1 प्लास from the जागा 4320 टाका 8 GB RAM 128 अपनी इमेज बटी ग्रेड डिडो उमाहाय नरक नुबि मानखाना ओमफ्राय नरक के अर्डार ना दं ओमफ्राय अर्डार इमानो ओमफ्राय Samsung नंनो फुनगानो सिंगेल मबाइल टी फुनगानो सिंगेल मबाइल टी अर्डार के तो कहा माननाय ग्रेड B प्लास नाथिं फोन 2 दंही 18,000 अबन दाम के जे 18,000 गंगै नरक COD अर्डार रिमांगला माने प्रीपेड बुक मा खालायनाय तांगै हिंगंगै दाम मबाइल हिंगंगै डायरेक्ट पेमेंट मा खायो गाव मबाइल बना हारि मानो नायनोदि नरक नुबि मानखाना नाथिं 2 प्लास के बाजेट नि बिसिङाव दं जदि मबाइल नायनो थाखाय गैब्रा बिबु गाहा दङ ग्रेड B प्लास ना हारि मानो बाबो जागाबो आं मबाइल किसा सुलुंगै दङ मिहि स्क्रीन किसा कपि ओ जागा नरक नुबि मान स्क्रीन कपि ओमफ्राय आउनो काटे Motorola रक दङ हि बक्स माननाय अबो हिंगंगै 2 दिन रिटर्न पॉलिसी गेनरक जदि मबाइल हाना हिंगंगै ओ रिफर्बिश दी बना मानो अबो हिंगंगै वारेन्टी गोनां 6 मास वारेन्टी माननाय जागा गोबां मबाइल दङ from the Samsung Galaxy S21 ओ जागा 8 GB RAM 128 इको वारेन्टी नगिमान खाना नरक जागावो 6 month वारेन्टी इनका मबाइल नि कंडीशन बाहाय और बरो फोटो तो रिया पेवा Q3 पर चिंग चेक मानो मोबाइल 5G और Q3 पर गा जागा निखा लूज स्क्रीन नहीं लूज पैनल नहीं माइनर पैनल नहीं 3 डॉट नहीं अब हाई बरक सावता नंग नहार नाकै नहारी मानो 5G मोबाइल टाकनम निचें नायना थागंगाय और iPhone 14 Pro Max 6354 फेयर कंडीशन Google Pixel 7 Pro फेयर कंडीशन नहारी मानो वारेन्टी 6 month वारेन्टी माहाय नुबि माखना हेगा सुकनो नरक केबो पाइना मुचुंगि तंगो हंगंगाय पाइदि कॉन्टैक्ट नंबर जाक तंगो पाइ माखाय नरक बेलाय न चानाय इनकै मोबाइल करीब लैपटॉप को पाइ मनो लैपटॉप मैकबुक तंगो विंडोज तंगो इनकै को कम बजट नि बिसिं कम बजट एक एप्पल मैकबुक प्रो तंगो 2017 नि मॉडल 16 GB 512 GB इनकै बिनि इमेज रक नंनो फुनु बिरिबानो फोटो बाबा हायिंनाय नुगिमान खाना नरक स्क्रीन में हायिंनाय नायनोदि इनकै इको नंग नुगिमान खाना मैकबुक तेसा तंगो डिवाइस 2 काइनि बिसिंगो जेबा काइसा नरक नाहारि मानो ननको फोटो नुबि माखाना जे फोटो नुबि आदिबा आबाहाय नरक माननाय किसा आइना मखा किसा डिस्टार्ब दंगो नोंनि नाहाना मुचुंगा मो डिवाइस वाना नाहारि मानो प्राइस नांनाय हिंकै 12,052 टाका डिलीवरी चार्ज सह नोंनि नांनाय जतय आमाहाय 12,500 लेनि बुटंगो ताकैसा ग्रेड C 8 GB 1 TB SSD
Hingke oboni photo borok riri naigana photo rijak tongo hingke norokno photo Lenovo tongoi mangka norok student rok hingke norok nahoroi mano haino thungnani ba nainani video rok nainani hingke kwbang budget ni bisingo bo tongo to nongno phunukano 16,000 rok 18,000 rok tongbaio hingke oro grade B keha nukha mokai naharoi bo kotal mannai hi 8 GB RAM Dell G3 gaming ni bagui mahai hingkai o jagao photo to borok relia khe o jaga sijak tongo battery not working battery wngya hingkai with graphic card fine hingjao abo nai ma painai ama haita hingke norok sai mankha na hingke salsa borok ano sabse sakamo iPhone goto tongdar hinui iPhone 17 hingke oro phaiyako iPhone 17 nongno phunukna bagui saitoknai nani iPhone 17 kwrui kho Apple Air 12 GB simi phaikha hi hingkai aboni yagola nongno phunuknai iPhone 16 16 bo kwrui 16 Pro tongo Pro grade D phutule kwrui hingkai Q3 photo phunukgwi mano obo norok nahari mano glass panel damage phiyaba mahai oro iPhone 16 plus tongo 33,960 D minus ni 2 din ni bundle hingkai norok nukha na hingkai tei tongo Infinix phunukano Infinix model bisingo tam tong kaini model bara kwrui khe kaisa hingka khe Infinix Note 40 Pro C plus photo nongno phunukgwi mano omo hai kho nahari mano hingkai 9,850 taka ta Q3 photo naidi nahari mano behe tongo Infinix Hot 30i hingko nong nugui mankha na gamsukno norok paina muchungkhe order khlai ani WhatsApp ni number rijak tongo description o call bo khaiman norok ano swngbo mano bo bahai nahanai bwswk nang no joto nongno phunukgwi khe bo bahai order rwnai norok Play Store o thangni please swkang Play Store o thangya kanui ang nongno phunukano Play Store o thangya kanui omo Kesify Supercell apps no norok download khlai download khlaika hingka kai ang tabuk mo Kesify Supercell no ang gokhai phunukan nongno bo bahai khe gonai romdi tabuk ang mono khuluknai khuluka hingka gana di o jaga norok login khai paidi register khlai hingke je mobile nwng chajakha tarom di o jaga o mobile iPhone 12 Pro phone kata nangmano hamjago hingkhe o bai khe share o thanai share o thangya kanui ani WhatsApp o mo haikhe rihorta eko mo haikhe ani WhatsApp o ang ma nango hinui mo haita bujikhha hingkai delivery salbo chwknang sokpaina hingka mo mobile o sapta kaisa hai oro tongo blue bo tongo graphic bo tongo 30,532 taka hingke ningo bo 6 month warranty mannai mokai iPhone
12 Pro.